Sin sibh a cháirstean, ha min dáchas go bhfuil sibh an an Joe húnd. Agus geta sé SpeakGaelic a ha seo, chaning gymbeig learngaelic na bharrachd an tuireadh seo, ód sé lítrachas. Literature, lítrachas, cúspir a fhrògraim. Agus mar a stúlga, ha siamachgal imimechaí ac am gaibh. Tuici fo-thiotalan, le achgal. Nishe fo-thiotalan, she sin, a well-read or a wise man. Fo-thiotalan. Agus le achgal, a hint. Go literal, a reading man will understand half a word. No, an an bear le fungal, a word to the wise is sufficient. Tuici fo-thiotalan, le achgal. Nach tar sin súl betha Jane fachgal le bheith roin sa fhrògraim seo. Cud é sin ri ar bríarachas me lítrachas. Van skrivet daar cho ma. Imig jalaf is farach gin churan an paragraaf agus let dus an sentence. Be Calum Maclean a roundsige bethe scríbhige innemel. Agus ní sin leirvis it SpeakGaelic Adam seach is tíanmhíocha de Èirisgeigh a títal in SpeakGaelic Gàidhlig cho cútramach chun dar is a chula cáile. Achandáiseach han tauman fáilte a chur ar nui. Ché hid a Gaelic únsacha go áirst iad, agus ha cuideach ar a bucach an an súil lítrachas na Gaelic, Alison Lang. Fáilteoirt Alison go SpeakGaelic. Ní sé heisgur was a siúil mórin at bhá a gédaí suas. A ní sé géin bicid me de lia héin chun na Gaelic? Wel, fa mi ffwrach an tordi verraadchen nu de fa mi aoigh is ga an operivik meher. Ach hanig mi gan go skol choni an an donaging nu de fa mi jich. Ach saun nu de fa mi na minnevach is jego keimnach agus an olhai agus an ocean fa mi ffwrach an in ciauna tua hassing. Hás ich mi a giúnsach na Gaelic an ocean a macha leor can seo. Then doed mi lorach sa leorlan fóplach an in Newcastle upon Tyne. Agus the Vleona station hiel mi a galapas va mi furachauns va operacum nach ro cordegrium chomas va mi as an menach in a chlechke agus doelen noer a lorach go hin. Smar sit hás ich mi klassich an oiche le Anne Patterson an donaging. Agus saun as a sin a jas mui agus mo chummas as a chanen. Agus décha fat sa hucaút ferachgin go gadíirih fílante agus nach bé cúiseach de bhaine bhain? Well, a mi smini agus jé a darna turisacham gan tómhór. Va teacher oasach me eking Catriona Fétan. As tjinga machas a chlasíche se va mi smini hug stoch go gian mi seo, stoch go gian mi a chús go bí mi fílante. Agus ik een naam sin va mi het operúring garretjes jé go táisiige go Gaelic únsachug chud mi operig parliament na Hallppe. Agus gastig iad va mi vi an blionna na ga nu de gastig iad Alec ó Henley mar offig het Gaelic. Agus va biken Gaelic ac am hin, gierig a únsachug. Agus kuchig an illa san nun office rium va filante, so de hanig Alec chaising as an Coinnichidh grishasan, soort mi rium hin. A mi dolle jiaching, vi fein trin a cheniu seo et fat gunne vi tionndadh gunne veerle. Agus han raim mi a chúis. Han imi gra de raim mi a chúis gun verach sabi a hanig mi machas a cheniu shans mini hug gai hianu. Sit go ma brosnach al mis muúniche ganúin a bhgéisteach. Ach stach go féim mi cuideach a bhíad meichail le seo, lís go ag nám scríbe go sa déanamh leirvision iad program an television do féipardéal a rá. Va mi scríbe leirvision an a Scotsman. Agus saunas a macha sin a húd mi corm a bhí a gopad an an crúlag odd va dúine ag MG Alapa ed na colvan ac am éichging. Stoch a groid gamieri en een tuve stui. En natje wie een tuve moeise canig na programma. Od oedenen, maar er romi sminio garo programma wie onderog ma jing. Gek een amsjen garo channel television
awn. Haro ach programmen eth na channel yn ille, wo am go am gymatrich anamach yn eich. Agus, mar sydd fai oeddech un sy'n eich fi sas as yn immerste fi a cwydden channel eith doi. Wel, tapalit, Alison, agus bryni sy'n nesatio y ddyrsh, mae'n cheil ac y tein fi litrachus. Ach yn drasten nach cwrsyn ar nwy i'r bic yn yw'n sy'n hi. Leis gyda'n litrachus, cwsbyr y frogram, Tás chi sin le trí fachlan a ha colach chéile ach nachil itchid ceumannan. Litrachus, literature. Litrachus. Am fachgal sy'n spelling. Litrachuch. Litrachuch. Agus am fachgal sy'n literacy. Literach. Literach. Nuair a gosg le sifleoir, an bí sibh a torsteanada donna dúileach an aoigh, the front pages, na dúileach an aoigh. Stácha go bhfuil sibh téal iad bharrachd, poetry, bharrachd, nio, iad prose, rosc, rosc. Ha immer seir sa leorach in sa Gaelic agus seo cútsiú. Nio, iction. Non-fiction. No-iction. Ach, James Sharleif a bhí a lévig fiction. Fiction. No-iction agus fiction. Ha cútseán agus Sharleo novel, uthscail, but sometimes also a tale. Sé urscail a Sharleo. Agus ha cútseile agus sé scialwach Gàidhlig, a short story a Sharleo san. Uthscail agus scialwach Gàidhlig. Awn yn urscail, nio, novel, mar a chlein go trich gan diw, be character and láitith, strong characters. Character and láitith, agus mar is trichge, be cóirugh, dialogue, cóirugh étere. Character and láitith, agus cóirugh. Nes sé chanil mé t-uisge seo ach gear chúntas, a summary, gear chúntas, ach am dachas gan da chórst I raibh. Agus ma chórst nach cud sibh léirvis, a review or critique. Léirvis iad na mian an sóisialta acin. Jimmy ein gan tarsin súlan isise iad a ná chórugh, fiach an chláin sibh cútste na héisiamplar an bhac am an siit iad an cléachgugh. Hannas gialach Gàidhlig a leif mi feed va? Cofiad a hau... En ja meer eiste te woorden in shock, wel meer wie fiach in die scialach yn Gàidhlig ysgrifig. Fys ik rona, ach smynig, mysje, dan sason in litrachus. Na bi garach, garsanach jeig. Simig skrivet dar a hanig go syl litrach is gavoor geniste. Ach, sé'n ruddes kutre mich gyfel a carder ut. Garsana jioru aram se levig. Sé teacher bheil húnad, agus thuirt rona go mbeidh do cór agus onaroch. Weil, ha style tarigach agad, agus hanna character in eintineach. Wel, casa miaw na volach te go. Smenich men a chaint agus na jalafin ha sin na cruach a chud. Cudjoch, leif agus leif, leif stuge in jelle, got tlach gan, ach gian bagant a leir vesedig in the naum. Smenich men a vua je heg, rosgrannen, paragraph in is capitulin, edd gloset is aster na scal. Ha mi a tic sin. Ha sin go ma cudjachol. Seo fer a bhéile bharsalaí. Sure, het say sias, ha sin je brin muskrivig fiction, leif morach ag tionndadh gin is scialach yn Gàidhlig. In ryd y biar a chor drwm sy'n mynd jyn, sé gyn tycid gar orym, a fes gyfel ei deref a fi eram sioch an yn sgrifog. Leif mi yn scialach sio, nach bwyagwyd, ysgrif mi cha mac y fyddwch yn Gàidhlig, van skrivet dar cho ma, imig jalaf is farach gyn, chwrawn yn paragraaf agus letus an sentence. Nach boeiegut, skillem en chichtelschen. Adam sioch is tjeviach de Èirisgeigh. Ha chichtel in skialach en Gàidhlig ga kutramach, kon daar is a chule KLL. Han títal heen gad haring ysdiach.
Bit sin orm san stóí a léomh. Dalhorst. Bha briarachas an palchas sa chóirú. Nach rá. Thug murachach imireach iad trí fachcail a ha cútramach. Rosgrannan, sin, sentences. Rosgrannan. Fachcail a ha carcolach rúis a bhearla. Paragraphan, paragraphs. Agus, capitulan, chapters. Rosgrannan, paragraphan, agus capitulan. Chomh sin marshally a cleachcaigh a nachcail sentence san sentence. Iad iasad van bhearla, sentence. Agus chleach murachach an apperst, gniste, inadvertently or unaware, agus uadanan secretly. Gniste. An chomh sibh marshally a féineach de bhurachach a bhfuil cáil san bí. Is there anything cáil san bí evolvach to go? Is there anything that you would recommend to me? A bhfuil cáil san bí evolvach to go. Jo appers leosach. Nach éistín rubicin an chóirigh a bhíist. Hannas Gaelic Gàidhlig leave me feed va. Cofiad the house. Gan ja meer eiste te woorden in seo, gewel meer a bhí fiach in die Gaelic an Gaidhlig a scríbh. Fis ik rona, ach smuinich, mische, dan sas an lítrachis. Na bí gárach, gur seannach déag. Simich scríomh dar a hánig go saoil lítrach is gabhór gniste. Ach, séan rutas cútramiche go bhfuil a cárdarút. Gur seanna dheorú aram sa léimh. Wel, sé teacher bealda húnad, agus hoort rona gemíh de cár agus onarach. Weil, ha staile tarigach agad, agus hanna character in eintinach. Wel, cas sem jou na volg te go. Sménich me na chaint agus na jalavan ha sin na cruhacha chuúd. Cúideach, léimh agus léimh, léimh stúga in jelle, go tlachgan, ach gian baganta léirve sedig in the naum. Sménich me na vua je heg, rosgrannan, paragraphin is capitulin, edd gloset is aster na skáil. Nishe, hais acamsa nachil sian na siar le Calum MacIlleathain na bhí a gianamh chealdaichin Gaelach. Agus leiscin de chóirst bharrachd chamór haid tíliagaun a raunsachag na banan idir scríbhiche inimal agus súlt na Gael. Nach é muintir chodí a bha seolta. A clé na mílsin de bhachtail t-uisge-beatha as díag an SS Cabinet Minister a gáil na crican, run aground, a gáil na crican far ilan bharrachd. Tuisge go raibh an leabhar animal seo a ha mé brian. T-uisge-beatha go leabhar, no, whisky galore. Chaníl cáil na sear, there's nothing better. Chaníl cáil na sear na scialach tarinneach beáthol, agus a ha gáil áte ilan bria mar seo. Agus na sear bullach ma han scialach sin stéigte tachartas a fír. Get is fiction a haun in whisky galore ha stéigte mar a hachar gan taoch in SS politician nu de chai asan rád destroyed, asan rád far chosta Èirisgeigh an in neukie diag càit sa hern. A choris dachiad is siskit míle bochtel t-uisge-beatha bord. Sug, chula tú sin cearst, choris dachiad is siskit míle bochtel. Agus ben a hachar as J-Live if Rosnich sa Compton Coinnichidh gus whisky galore is scríbh. Chai film animal a dhéanú cúteach stéigte an leabhar. Le páirte a chláragan seo trí uisge. Apparusa gun ro Joe Floy, great fun, Joe Floy ag na Hillanich, agus hé te fiochan rí na bochtil ein go tír son in Gàidhlig to keep for themselves, in Gàidhlig agus in clé van noch cusbain. Saoil a bhfuil corravochtal háasta tían tír an seo. Èirisgeigh Se characterín sinach a bhain an Compton Coinnichidh. Thuúlaigh a bhí na scríbhtar, bhain a lieutenant
ans na Marichin Royal, the Royal Marines, na Marichin Royal sa chiad chocuch. Agus an nuair sin, chai a gobar gan cheirbhis tíoranteach for the Security Service, gan cheirbhis tíoranteach MI a sia. Ach, baunan seo an barai a bheith chria, agus van tai mór bria seo na gachi san dusan bliana, et 9-3 agus 9-5. Ha mi a Coinnichidh rí Lisa nicht néil, san tuilig amach mu chomptin cór. Lisa, cún agus curson a hánig comptamach Coinnichidh a bharai an toiseach? Hannig compton bhí Coinnichidh i bharai toiseach as na 30s. A chuda elas a toiseach is i de chortí, fer bhac yma enyamal an y sŵl na Gaelic gynnawm sa has. Bhíh dúniúsol i tíin i bharai yma trích. A choid iad nát ach bhíh a dítid a dul líp na dúine. Agus sinir a inginach me dhéin compton. Fa úiige as na dúine. Agus géniche ha mis mundi gur a rutig gynnosach prísal an na barai haast. Fa bethe go má farsingecha réine imimeach rút. Bhil bechcha cín tí seo sé duine a bhain mar na firse. Fa dúas misnecha fa Joy cheannacha, gúisicha choras ciad leor na bheitthe is dífer chuspadan, dunne úsichte. Ach fan na bariche ches go fel mis sco úsichte bhí compton hí. Dí a bhain mu bharai a bhrosniche mar scríbet ar Bhí an na barai gynnawm a sin cans na 30s, bhí dáil anscéalchgan. Sin mar a bheith na dúine go seachad núne a gíise scéalchgan. So socha go de chóirsin leis cuiteach go bhí i glúintin léit íon mar go fersin na chóirtaí a gíise scéalchgan a bheith cho fatadí bhígat údna. Bhígat a dáléad da na t-uisge-beatha. Díúta anna fervis a scríag fiction ach fer ha gíise scéalchgan. Tá mi gléichéideach go de chléchca na bheith glúintin me dhéin dóid behes character na san láte go de chléchca sin na scríomh whisky golóir i leor i benimala a Èirisgeigh. Well, apar dunne clúteach, talentach agus imimeteach I bhain sa compton Maclean. Agus is cínteach go bí na leorichin ecce I thirst aoigh is tlach, joy and pleasure. Aoigh is tlach do ghinnealichin de lévitarin sin imig bliana rí hín. Ma honsa, ha mi sirig spirit, muintir ilan hoti. Is mi in toirt, in search of, in toirt, sean vochtel na gav an a politician, a chotchse. Agus coic a fish joy, nach lorg mi fergutein kuchach. O Calum, nach tú ha cód, a cha todding taingucht son t-uisge-beatha hyd a bhí son tals son cód is ochget bliana. Ach unrut a ha-fier, chanil shean na siar, there's nothing better. Na Joe Floy. Great fun. Joe Floy. Rut a chólda sin vo Calum a vec na Hélanich. Ach jún sig sin cúteach mar rutan nach chil itcher chatlachver. Ha I golf na cricken a céalbachach to run a ground. I golf na cricken. Agus ma chláine sin in apperst, chai asan rád. Ha seo a céalbachach that she, in this case the ship, was destroyed or wrecked. Chai asan rád. Agus yw sif tuileach ploi le Calum an láirich acin. An sa fod chrúdlach, Speak Gaelic Extra, I BBC Sounds, agus na mian an socialta. Nach Christian fáilte a bhaisinis Alison Lang, agus Alison has na brín is a fhrógraim seo mian lítrachas. Chóla sin na betraie gro scríbh ga paper an neach a chá cúteach rí scríbh cruachal nach il. Ha mi gan trí novelin scríbh háisich mi le scéalach an garage. Sin hiad rútachai Èirisgeigh. An háiseach le scéalach fellí ar siad sa seo. Agus an nuair sin hánig John Story bhó chaharlin an leorichin hócam a féinach a mig uiacham an a bhí scríbh Coinnichidh de scéalachan. Son úrscéal sé stré de leorichin leis an Èirisgeigh clár a bhain an úrscéal. Agus chaisit do háiseigh od charó scríbh go rosc uavasach
cumanta, charo fiction, cho cumanta, va tor barstoch edda bheall, a charo mór an novelin edda bheall, agus as san níchad bliona a galaf, ha an crú sin je lítrachas ed fas gomór, agus hanelle idir furasta, chula dyn ismynnu go fel leawr anta, nu the how càit edd yn dúlach fan gwn dat sgríbtjedd, ai nôr oedden yn haid ydyf y leonig, ach nu the how fas crachtir ishe, eker sich oedsach eentjinach a haun, agus biw gyma mochulas y leawr, nu the hiwa an yn cló, le cótoch, snasel, spatchel, agus fys ac yd gybyd dynnu illegalefig. Agus Jane cwsfydyn yn byw sgrifig? Befist go fi gyda mi sgrifig mi yng dynnu mi holichtje, e gyda triplatjen, nach gafag, nach ffaig et fwysglyg orau. Agus stoch gyda sy'n yn cwsbyr ys mwy, dynnu nach el onorach, nach el y gynsig na ffyring fat na hwnje. Maar how sgrifig mi yng dynnu ha tolichtje, agus ha hwle rwt na behe kersk gyda'r, wel, je ha eentjinach mi yng sien. Ach sien dŵl yn y hawn o fi lorog wnje, geharid leis yn opper lan wnje hac yn mynis. Sien y fa mae dylageinioch, cais yn ysg fel yw gwpadig corlia na'n liorig yn un sy'n ein byg yn mynis yn? Wel, se corlia na'n liorig yn se bwyn caran ys y hawn, a ha cwdioch ag sgrifad yn agus fwysig yn. Agus siad y fa gym y chwdioch ag nid a hosich mi y sgrifag yn hosioch. Get nach hel Calum Maclean a fi gianw môr yn y hyf sgrifag ac am hyn. Ha Calum Maclean a fi cwdioch ag gynile. Ha cordig rhywm glan a fi feisging gan dy rhaid misio rwtigan a son y sgrifag agus yn o horst fo na hiad fech smwain. Tron y chwle rwta jemas tachart mas bi yn lewar yn ochga gan yn clon. Agus mi gedig Alison bu hein jodach y fiarstas je gachlyn ys je apersin a ha ac yn y Gaelic. Kom fer y Charlotte agus cyrson? Wel, se yn apersta Charlotte, chanawn leis y hiad fwyau y chwytys y chrwyf. Agus am i smynhog gyda aperst gyma frecaroch a hawn dylwch i hwnsach chi, o'r chatachar o hwle rwtys y finach, mae haw fiach yn rhaid can yn iwnsachog, fe mi tu cwmwl y dol, yn yn rwt le sgrifig, fe mi tu fi fiaching, twrys no ia, no tri, no ceher, no barok. Agus ydyn nhw fysyn, fe mi smynhog gyda Joe Allisonach gyfasyn, Joe Chorle, do hyn i fi cyniochog edrych aperstyn. Siec yn siecam. Agus taplet Alison sy'n China frin rein, agus bicyn eisiau gein mynd y fehe, agus mynd lleol ac at hyn litrachus. Nach tar sy'n sŵl gyda y ddiest o'r crymach dyn chorwg, eith'r myrchwg Marshally is rona. Seo fer y bheil o Marshally. Siwyd sei sias, has yn y brin mwysgrifig fiction, leif mwrachig chenio gad dyn ysgialach yn Gàidhlig. In rwyd y bharrachd drwm sy'n mynd Jane, se Coinnichidh gar orm, a fes gyfel y deref fi sioch an yn sgrifog. Leif mi yn sgialach sio, nach bwyagwyd, ysgrif Calum MacIlleathain yn Gàidhlig, fan sgrifyd dar cho ma, imig jalaf is bharrachd chwrawn yn phrògraim agus leadús an sentence. Nach bwyagwyd, sgil am yn títal sin. Adam sioch is tíafioch gyda ffyr i chéile. Ha títal yn sgialach yn Gàidhlig cho cwdrymach cwm dar eisiau chwle cael ele. Han títal hen gad haring ysdiach. Fyr is yn orm sy'n stori a liefach. Dalorst? Nes y bydwnia y clechgig imig fachgol sy'n stori o'r tale sy fiarfla. Fydd sy'n sŵlaichyd t-uisge an draasta. Clwynier stori gytrich. Agus y chers cho cwmynta ha fachgol sgialach. Han ga chafod cywngan stori agus sgialach agus had boran, feminine, ach chili mi cyn y paing Chol sy'n rona yn sydd, y gra gyntoddig sy'n orisio, an stori y leifwch. To read the story. An stori y leifwch.
Agus fach go lile a chluinir sy'n stori, sin yn teimir sgialf. Nishe ha sgialf fidan, masculine, mar Èirisgeigh, ach ha boran, feminine, an yn t-uisge-beatha. Agus chólfa sin astar na sciol, the pace of the story. Astar na sciol, ag murachug. Bishit yn tuisel Coinnichidh, the possessive or genitive case, an yn crw boran. Ach cloinio cwdiach, astar an sciol. Astar an sciol, sin an yn crw fidan. Uadan yn an Gaelic, bishin Gàidhlig y tachart. Agus mi Gàidhlig yn dy hogsif ir an apart a chlech marshally. Dal lorst. Ha imig cielf ag dal, agus dal ddeir. Ach ha dal lorst a cielfachug, on you go for it. Ja, get on with it. Dal lorst. Coinnichidh gyfel na córians yn treisio le tar sgrifian da chananach ir an Èirisgeigh acin. Siwatef, dal a feref. Jay channer sa Gaelic sy'n daid. Ha imedach fach golwagin a chuddas yn céil gyfel cwdigin idd básachug, agus uaddanin níor scarug idir bás gúne agus bás bheichin. An an luas, Èirisgeigh is barai sé bhásige a chanasad, nar a vis neach idd básachug. Bhásige. Ans na herug sy'n ilan sgianach agus an rársar sé cheuchailé a vis ag cwd sy'n dynne. Cheuchailé. Ach bhásige sy'n beach. Bhásige. An na nuist is bainne bhulva cloinniu tú Èirisgeigh. Ach sé hiúile a chanasad an an tíirich, mula agus íle. Agus chanil yn sin ach bolasad gin bheart as gúalchaintin a jóir sa Gaelic. Ring sibh opad mhór a cháirsin. Seoc jaar chúntas it na dúnsig sin. Huad sin fis mun jiffer a ha itar lítrachas, literature. Lítrachas. Agus an fach go Gaelic sy'n spelling. Lítrachug. Lítrachug. Agus cwdiach an fachgal sy'n literacy. Lítarach. Lítarach. Fachgil a ha gyma colwch fi chéile. Agus hwg sy'n imirig jiffer chórsich yn sgrifi, le hitch barstach, poetry, agus rosk, prose, barstach agus rosk. Wel, ych arsin, ha sy'n criach a frogram sio a rig sin. Coinnichidh gyfil y hwla program sy'n tre rwy ein i'r iPlayer y BBC, agus le fo-thiotalan channel YouTube SpeakGaelic. Agus ha briarachas cochéaltir i lítrachas a chóirsa leine an Èirisgeigh acin, for an feise féisrachag me chlasichan aoigh cwdiach. Chyn yn a frogram ma ha, biamach gleif.